the man of the moment, Ras Nene, aka Dr. Like, and I say Aka Ebenezer. He's in the news today. What I say on him second had here. The all trended here, Charlie. Your Ras Nene and our trend. On Otimi Jimmy Sa, what Jimmy Soon be in say be I acted there and on film. With me acted Sama a year, Nimtunia finish at Tawali Crass say. Yes, mommy and manino, yam banino, because Ras Nene, Emma won't mean focus. So what I say, intino, the air and say Ras Nene, Okopim, UTV, and I'm grown show. So now I can't send be the way I start here, challenges of firm, and the way I obey top. What I say, once I gonna had here, and we be top say now, or so to me share the story, ma, Mofano, Mobano, no, or more from about what I say, into Ras Nene there, one friend, or more broper, what much more, the way challenges of firm and like encounters ne nyama bibra wa firm hina no the way na o kuma with na mo de ne Chinese film ne ade hina no but me ashe ne hina. So guys, without wasting much of time, let's watch this video. Comment, like and share. Fire brabo ni mu kakra wo hye sini ase yi ebe wo be kai de be thing ba wo hwe mu be fie se be 10 years bro now say obekọ akodi di baby echia any and the answer na me premier side no we twa be 15 years we baby answer na obe start premier baba Ghana Premier League ni mu okay enti why na wo be kasa ma opportunity say sini we ye be ye na braso the American say me madam for say tutu yeah. Tutu American man tutu hey we are so free baby na we bio tutu no way kuma say wow and then no say ko ba heavy ai na tutu na ya down for pa ni Dani Adeleye enya Adeleye no wa bon Adeleye Daniel nti Dani ba ye ho okay to ba ni edi nkoma ni ene tetos na mo sini mo betimi ayo me kwa ya mo me nkwa okay nam de masra me ma adwini ho na tutu na mamenka Ghana ye ka Daniel Adeleye Dani ya brand bia oye tete oye me kra me senior oye veteran tete pa na on se sinimi bai oba kokoda pamu ya dum kania kra hu na wa boga bi hu dam rap samao and then me wodi ndo Dani wa landing se sia Dani ya feel God bless you. Ti Dani na chu be mu. True Dani. Ana odi o se tutu na eko. Okay. Ona mse me de nyamela na. Why send to so na e de ma alaji grusa. Enti odi o se tutu no se tutu yenko. Na mse to se tutu no ko ba na me huru no. Bisri. Na be me huru no. Okay. Enti one no so mukotwa omukọ adwuma bi wo Genesis na Mr. Chuma Simon Genesis Club binana. Genesis Night Club. Amakom. Okay. Momo ko ye audition kakra bi ansan no makotwa movie no na Asante. Okay. Tina squad ho pa no say me de me nkokra me nkogya no. Na me duro. Ti me duro mo ye results na mo ye results na mo ye ya na Mr. Chuma say na won kan ho na me say da bi o. Me de me ba tutu no o de be gina mu mai no I rasta no my rasta na me say no open me be gina mu say me de man fi no one another one say senior man no started na we ada akwaya inquiries answer say no dey afi no we yeah I get it u be mu no say dey sitre be gina mu nam so me de we dey so atom so rich man afran na na ye director ma Asante afrane krokrowa no enti ba sa no wo de eho twa so enti adu time mo ko yesu tu no pa enti wo mo ko ye no na che se guy be Ike no so ye action man no of miracle Ike tuntum no aka mo akon ai tu wa there be ba ku bi ho sa ho Ike ba ku bi ho no so twa action ni bi okay na o ma twen na o ma ti me so me ko ebuokro mu obi me ko set no so ti me duro no say na mo me emfa we nye Mr. Chuma si kro na asa be point me o okay rasta no so kan ho egu so ano tutu so akwasi we de o le mu obla na be ye na mse na we de be kan de blofo na mo kan na no so de Mr. Mungogo ras na ne rasta picture no ma why na
ana jam no nanim ne rasta obese ne se ro ne fata na angasa ana jam so ro yi mu yeseme nkwachi dani misa omo yi hu nyina kwachi na ma bɔ ne minimu ana ma jese na sa wa we aggressive fit Mr. Chuma say jina o sa chese me twade na wie mi no masa de bia bla o de bia bla ntimi wie ne amma me kakra na de ma me no nam say me ko bi na nam chere ni ala de bia me ko kwa afre me na tutu si man kan chiro enti turu tutu no ni nyina ya damfo ne dane de ba ma anya ma adwen say mekoba turu tutu na ma the American boy and ni so share tutu ba bia obi a wasre papa na odimi guru am ti da bia na tutu me for example see adwuma we di yam fa ye guru mu yi okay na adwuma we nyame ye wadom na be star e beboa enti me na mama ntem be bia no bi ehu me chele me hu movie bi wo di gu akwa bi so no wa body minimum we are sure what's nya na tie me kanti me ko tutu to chale movie na ba wo ano si aba na msi nya aba no se hwa na kan ne o sa hwe me sa de me ko sa ta mo no de wa ko twetwa bia e ma oh rasta man we cry the afro Mr. Mundegi inside we me nya ba ma minim no wonim me inti me nya sure say we cry the we efe market me wa we efe we cry no apo ai nene magana fo hu say we so seed no enti aba na so no mumu a na tene nya fe sa enti edidi e cha afi obi timi ba fawo no akwa akotwa just chale we ya de o obi timi fra me chale mi sini bi nam se me de o so wo be kromfo na wanam masa onsin a be kromfo na mitimi drew set bi so sa ta me ye twa set bi dangerous mission blofon ko a Kofi Ajololo Oman Sharif na de amo na ya asante edia enti me papa Kumase tutu chefo ya nya bi entwa na pia ma no set ne so minim bone na me aye no okay we do hey get back na blofon ko no mu brofi na mi denum enti nya snipa kwa we bitima be gira me nima me ma ha biem kra ma me nko ti me say me kwa na tutu ba no sakwasi so di obi echi a em fi no be gira o baby na ze tutu die o sign be catch em sakwasi vem me fi no ono ye you kwenti whatsapp na me sa sign ye na me sa na benya bi twae me be obi a Kumase mo ho obi anya bi entwa na me hwe Kofi Ajololo e boss we gina hwa obi a enka ase me nko gina tinam ko fa si tuni bi share na me ko gina Kofi Ajololo chi no ma jesi why you say na ma ye nti Ajololo pega ni tin was oh that's nice na me take nice no na me say any afa na me mu na yi na mu na rasta man eti Kumase mo ne tutu mu na me twa be 10 cents no mu nya bi ntwa wow ana akwa ne pia no fet no so wo nim na usa ko faku tuni bi mu na se wi ana sa akwa we asem so ba no se ma boda ma so nim na o jimi wa no ma ma TV ni su bia ya me no be no na chefo satan na we o mo nyina gu akire na se chefo satan na vim ni ho vim ni ho na mu de odi enim kra we nya bi ntwa ye pam ye o mo ba ma bo pie mi minimu na me ye na Kofi Ajololo sa dia o ye o ye ne kama mo ma ne nye na sande se ye ma me nye ne edi mi gina chenti meti me ne makum be me nka blofu ibi eti mi gina chire no ma yese ya to me from hey Ras come yes abo ade na mtimi kan yes abos o chet ni be 20 ni na yes abos ni di cha wa ni nya dia nya o di o te blofu kura nya bia ntwa o ba me a me nti no into that time obeka say look no ene ma o me papa ene na ewiase die nya me di bebu bia famsa boa me face ni kura ka ho ene me form ni me tini say de say to continue na e ma me more ru no kura no face ni ka say what do you mean by that face no say your graphing face and your any street face